Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody yanko ponsha do phobia o hweme. We dey me to me nsafro eba dwumadi kese bia eba bekoso. Ewo tafo ahimbronum. Ewo asafu bia e friend Jesus Yes Prayer Ministry International. And it's all night kese bi eba bekoso ewo bosun bia awieye. Aye Friday bosumi bi awieye. Na month where we mkra enyama 31st of this month and as all night near the baso. Now apart from 31st we cry Friday be aye bosumi bi awieye aye wo Friday ni mu e de watch na kese pa e wotafo ahimbronum baby a wo free a wo ba so free ketia na eba ka payment pontenka ka so be si wotafo tafo materis aso da wo kotafo ahimbronum unya dru tafo ahimbronum pe wo so pe eja kwadwa asori obi abechiro baby a free ba so free man ponten so free kejetia so free crofum wo de also petafo ahimbronum baby a free baby a tafo ahimbronum oba erwade nyankopon be kasa wo all night na se wo benam ni difo no so ayen senchani bebre tafo so pese wo ba na wa yira fanama na egu screen ani no ofra erwade nyankopon be fa nkrofo so abehia na watimi aba asorefi abebom pai na erwade afa ni difo no so ama oje ani fahudie ayo de erwade nyankopon hira o baby bia wo hwem bi tafo ahimbronum ho ana ye go 31st May ya Sobo Santu Susane Susiwa Ko to Beni Nation Bible Yen Fetu Yen Fedan Bible